غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi Rabbil Alamin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala نفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وأن عائشة رضي الله عنها lan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bener. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu qatlu muslimin illa bi ihda thalathi khisalin. Nika naukitin utawa memperkuat hadis sepertama. Hadis bari pada sena. La yahillu ora halal opo qatlu muslimin mateni wong Islam illa bi ihda thalathi khisalin angin kelawan sebab salah sijine telu pira-pira perkara. Zanin swiji wong kang zina, muhsanin kang muhson. Sandi lakeh ben sandi bine muhson. Fayurjamu moko den ranjam sapa si zanin muhsanin. Ranjam sampai mati. Ini kenyaman penyakit masyarakat gini kenyaman. Warajulin lan kaping pindune wong lanang yaktulu kang mateni sapa rajul musliman ing wong Islam. Oleh mateni muta'ammidan kelawan sengaja, hale sengaja. Fayuk talu mongko den pateni sapa si rajul. Sinomor telu wa rajulin lan wong lanang yakhruju kang metu sapa si rajul metu minal islami saking Islam. Fayuharibu mongko merangi sapa rajul Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Bayuk talu mongko den pateni sapa si rajul. Lafat fayuharibullaha wa rasulahu aneka faedana bayan li hukmi khassin li kharijin anil Islam. Nika memperjelas bahwa orang yang keluar dari Islam ini berarti merangin Gusti Allah. Na'udzubillah. Au yuslabu utawa den panjer utawa den penteng sapa si rajul. Au yuslabu utawa den panjer den penteng sapa si rajul. Au yunfa utawa den buang sapa rajul minal ardi saking bumi, diasingkan. Awis sulbi utawi den utawa den penteng, awin nafi utawa den awin nafi utawa napa niku au yunfa au yuslabu utawa den penteng sapa rajul, au yunfa utawa den buang sapa si rajul minal ardi saking bumi.
Hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu la yahillu qatlu muslimin illa bi ihda thalathi khisal. Tak halal hukumah yang kika dinto mateen orang Islam kecuali sebabaki salah situnga telok perkara. Salah situnga. Pertama, zanin muhsanin orang seazina muhsan. Pada bi keterangan seberi. Athayib az-zani. Atau zanin muhsanin. Orang si andi laki, atau si mari alaki secara sah. Pada nikah. Pada muhsana. Nikah eranjam sampai bila? Sampai mati. Malah tak nolare. Mone pancet cuma yokom tak berat yokom na azina boleh. Zanin muhsan fayurjamu. Pertama orang laki sandi bini atau orang bini sandi laki azina. Nikah hukum Islam. Muntah nikah aprean boleh deki. Orang laki aprean boleh ke orang bini ki aprean boleh ke orang laki boleh deki. Warajulin lan wong lanang yaktulu musliman. Nomor 2, orang laki mateen orang Islam muta'ammidan kelaban secara sengaja. Mun hadis saben wan nafsu bin nafsi, nyabai balas nyabeh. Nyawa dibalas nyawa. Mateen kudu pate. Mun tak senika terus berlanjut, anak tak terima pate boleh. Kompo ya tak terima, mati boleh. Terus dendam ni ke tak mare. Lalu sejak saking orang si mati kelepate beres punan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW adabu man qatala musliman faqad kafar. Siapa orang matiin orang Islam kafir hukumah. Muta'ammidan sengaja, lain bi tak sengaja, lopot. Muta'ammidan sengaja. Berdasar debu orang mun mateen orang Islam kelaban sengaja oning je Islam terus sengaja mateen orang Islam ni kesebab Islam kafir hukum. Ada orang Islam dina masalah Islam paten miko masalah Islam mateen orang Islam karena Islam Man qatala musliman faqad kafar, orang mateen orang Islam ni kesebab Islam kafir hukum. Tapi mun benih karena Islam keng orang Islam saya pate, keng benih karena agama karena dendam tak kafir, keng tetap wajib pate. Semate. Nika hukum Islam nika. Dan mungkin kamu bude pengadilan saya bisa adil. Ada pengadilan nika tak kira berakhir kelaban damai, pasti ribut, pasti ruwet. Pasti ruwet. Matiin orang 10 tahun, mati boleh. Beda namanya mana gerasi potong tahanan masa percobaan masih neka oleh gerasi oleh potongan tahanan setiap tahun sekian bulan tambah ki terus cepat keluar ki abri pesi tambah taruh karuan bonan tambah nyoro orang suruh matiin orang pada nih kah baik kelaban cara seher atau cara matiin kelaban secara fisik atau matiin orang kelaban cara sihir aburu ka orang nyok 1 juta 2 juta patiin fulan bin fulan pada senyoro ya matiin sesoro ya mati pada kia pada mati ini kenyaman walaupun aben tak norok mati tapi nyoro orang mati nyok pedengaki ruah nyok tembak ruah pese dari engkau pada ini berarti hukum pada bi nyoro orang pada bi matiin nyoro orang mati ini kah. Oh ya repot saya masuk surga kecuali atobat. Bener kebegak banggaan mau atobat engki sok masih azina benar engki sok ora atobat dongku. Masih maten ore iku tu atobat dongku menyesal ongku genteen topoen amal juban kelaban amal selesai insyaallah.
Cereng ngerasain orang beda-beda seneng kok. Riba orang aku beda-beda seneng. Ngakan daging mata. Ning akhirat nih. Sera orang saya riba. Orang yang ngerasain orang ini aku Gusti Allah beri ngakan daging orang ke kakan mata. Apa boleh matain orang ngerasain orang itu beda-beda seneng. Dunga tu orang beda-beda seneng. Catnya cat orang beda-beda seneng. Zalim da orang beda-beda seneng. Apa boleh matain orang. Neka mon beda orang matain pate. Mate kile sengaja. Warajulin senomor 3 yakhruju minal Islam. Orang Islam sekeluar dari Islam, yakni murtad. Murtad, baik murtad keluar dari Islam bil qauli au bil fi'li, baik kelaban ocaan atau kelaban tengkaan. Dalam atena akrentek beda pangeran salin Gusti Allah. Murtad ngakoni Al-Qur'an benedabun Gusti Allah, murtad keluar dari Islam. Kanjeng Nabi kocak nabi palsu, murtad hukuma dharma yakhruju minal Islam ya fayuktalu. Sebab anapa aneka orang semerangin Gusti Allah beneka Rasulullah fayuharibullah wa rasulah. Orang ini kepada biak perang bi Gusti Allah sekeluar dari Islam nika. Balesna fayuktalu paten. Otaba au yuslabu penteng sampai bila sampai mate. Penteng sabuk ning lunalun, sabuk ning tempat-tempat serame sehingga orang takut sekeluar dari Islam. Makin kan kayak mainan agamanya. Islam ni kan makin ni kan cap bercubaan melolo Islam ni. Seakan-akan musuh besar ni kan makin ni kan Islam. Padahal Islam ni kan mon oneng sejati ni Islam tak bekal. Ni kan hukum Islam ni kan. Mon maten orang suruh pate. Orang ngazina suruh ranjam. Ini kan hukum Islam. Berarti tak beri kemanusiaan. Tak beri kemanusiaan derem masih. Yang pacet kita terjadi ke keluargana. Kita terjadi de anak bini de keluargana salah situ keluargana pate. Mon insyaallah mon salah situ keluargana bener saya pate tak kira terima. Tak kira terima. Maka Islam datang nikah mateen ota bengetok tanah justru nih ke bentuk rahmat Islam. Bentuk kasih sayang Islam. Lo mek ranjem, lah dari macam yang penyakit dokter beda pasien. Pasien ke lah cukup bi obat jalan tak usah ngamar kaki lah. Ria. Obat tu. Dari mah takzir, takzir pak enggak. Jilid, tokol, pak polo kaleh. Monsegur Mohson, jilid, marsinika. Dokter, marsinika beda orang penyakit saratan, ton obat lebih keras. Obat lebih keras tenimbang penyakit sepertama. Wari lebih sarap oleh, are kronis dia. Ari deki mau tambahin ngale ke orang deki penyakit ah. Dharma harus ngamar ya. Ngamar, lebih keras boleh. Kudu intensif cara penanganan dari dokter. Malah setiap saat bisa tinggalin kelaban dokter. Lebih sarap boleh tak bisa obat, operasi. Ketok bareng napa anggota badan saya kening penyakit kanker matalan. Buang daging kanker. Cuma kanker gila saya kening napa daging gila kening penyakit hanya mah kanker. Buang ketok nyelamataki daging saya beres. Cek teh kena dokter je. Operasi je buang daging. Jadi daging kening penyakit kok. Mengocak teh ke justru mau peneng berarti tak teh berarti teh ke dokter ah. Honjot apa-apa tinala obu penyakit. Teh mau ngabu sape peraja. Punya abu-abu nyaman ke soki. Mau ngabu penyakit. Kencing manis masalah. Kencing manis. Loka. Ketok amputasi. Sop aja tak ajalar dek lain nah. Aco dokter tinala yo buah bingkor ya masih pore buang bingkor le. Dalam masih. Dokter lebih oneng apa untuk kesehatan badan. Lah syariat agama nikah hukum-hukum Gusti Allah lebih tahu.
Dokter lebih tahu ka obat teh dek pasien apa boleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ria tak kening ria, yo obati tak kening ria. Tak kening yo obati ria, takzir pancet, yo kom pancet. Dara mai pate aja lah. Amun enjak rezeki alam berat ria, de daging seberes. Sebab Arya lah kencing manis resara bisa. Ketok amputasi. Ketok benih karena becik dokter ngetok. Sokona ngetok tanah ngetok badan saya kening penyakit gila. Justru neka dalam rangka nyelamataki anggota badan saya lain. Paham kau jangan gula. Atau tidak andi pemikiran atau penemuan bahwa Islam neka keras, Islam neka sadis, Islam neka bengis, Islam neka napanya menetak toleransi. Justru neka bentuk rahmat Islam untuk nyelamataki selain zina, bateh. Ruwet ya. Iya kita capok anan sambian. Matain orang. Wah macam keras ah. Iya kita anan cecil anan saya pate. Tertawa. Tertawa ngimun anan TV pate jadi penangis orang bita terima sambian kok. Anan mulai nangis. Entar ka madrasah masa guru ne peso Guru tahe waje ku burung wes. Tos haji maji busroan lemon deui ko. Padahal anan karo penangis, kita pate orang lah. Aneka hukum Islam ni justru nyelamataki selain benjukan nyelamataki orang se mateen orang gila. Berarti tak beri kesempatan tobat. Engki tobat dari macam lemare mateen orang. Suruh tobat. Oh tabah, penting pun. Male napanya mana kerangkeng male tak gelejer au yunfa minal ardi otabe buang dari bumi yakni dari kalangan ni kayak buang ya singaki au yunfa maksudnya wan nafyu al habsu otabe penjara pada bayi endal Abi Hanifah ni wajib hukumah orang yang sematen orang yang penjara cewar pa keluar bene vonis 1 tahun 5 tahun bene cewar pa keluar al habs pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Syafi'i, an-nafyu min baladin ila baladin. Saya maksud, buang, yakni yalle dari desa ke desa, dari negara ke negara. Supaya apa? Supaya tak beran. Sabak di sabak ning hutan, dine male-male mate macan lah. Male mateen macan, mateen olar ning hutan, male tak nyanyi mateen orang. Aneka hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kuaku proses pengadilan yang akhirat lebih dahsyat. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin setaja perbuatan kalau panjenengan harus dipertanggungan jawab bagi dengan rasane Allah Subhanahu wa taala. Ben pertama kali sebekal eurus bi Gusti Allah iki benika berkaitan kelaban hakul adami. Masalah utang piutang, masalah zalim ke orang lain, masalah nyala ke orang lain, baik menghasut, menggunjing, namimah, ghibah, dan macam-macam. Nika pertama kali aku saya adilin dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, salat ditanya aki. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Saya hisab kada adalah salat, tapi pertanggungan jawab aku dengan resanipun Allah Subhanahu wa taala, apa saya pertanggungan ki kada? Hakul adami. Nah, ini ke hadis tu. Wa an Abdullah bin Mas'ud lan saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima awwalu ma utawi kawitani barang awwalu ma utawi kawitani barang yuqda kang den putusi opo sing den putusi bainan nasi ing dalam antarane menungso yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamat iku awalu ma utawi kawitane barang yugdo kang den putusi opo sing den putusi bainan nasi ing dalam antarane menungso yaumal kiamati besok ing dalam dina kiamat iku fid dimai ing dalam masalah gete piro-piro gete dima jamak dari dam muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih.
Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pertama kali sebekal epotos nadine Gusti Allah perbuatan kun panjenengan sebekal epotos sen Gusti Allah di antara manusia urusan nyabeh hukukul adami. Adapun hak-hak Gusti Allah saya tanyakin kada salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama kali pagi saya tanyakin ke manusia neka urusan salat aneka hak Gusti Allah. Saya berkaitan kelaban Gusti Allah. Saya berkaitan kelaban manusia. Juga beda pertama kali saya tanyakin apa ad-dima. Maten orang. Semegili orang, sengatu orang, sampai orang atokar sampai megili dere. Jadi sekuaku pertama kali saya tanyakin dini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda hak Gusti Allah secara bersolat pas sebulan Ramadan, haji ke Baitullah kang kuwi orang sega besah, zakat, nek seteji hak-hak Gusti Allah. Adapun hak-hak manusia urusan ad-dima. Engki paneka urusan napanya mana saya urusan kelaban dere otabe nyabeh nek saya tanyakin kade. Hak-hak Gusti Allah fima yata'allaqu bi'ibadati khaliq bi'ibadatil khaliq neka saya berkaitan kelaban Gusti Allah al-khaliq yakni Gusti Allah as-shalah tentang salat saya tanyakin kade. Pertama kali saya tanyakin bi Gusti Allah saya berkaitan kelaban yata'allaqu bi hukukil makhluk beda bareng saya berkaitan kelaban makhluk beda bareng saya berkaitan kelaban al-khaliq yakni Gusti Allah mun makhluk berarti urusannya beh otang zalim ka orang ghibah namimah setuju urusan bi makhluk angel sepora naria masih benar ya oleh mungkin berkaitan bi orang kita beres tak bisa bacain surat Yasin sehari 1 juta kali kengok otang kita apona tak bisa berkaitan bi manusia bolan nika keadilan Gusti Allah mun urusan bi Gusti Allah Arhamur Rahimin bahkan orang se tandi kebagusan sama sekali mun ki cekak Islam ben iman ki beda harapan masuk surga syukur tak banyak nyala ke orang ki mula salan ke orang nega banyak tanggungan nega banyak fayuqda min hasanatihi hatta la tabqa lahu hasanatun akhir ku esauren bi kebagusan kesalahan-kesalahan ning dunya nika esauren kelaban kebagusna kelakuan-kelakuan bagus saya lakon ning dunya hatta la tabqa lahu hasanatun sampai orang nika tandi kebagusan sama sekali mula tandi kebagusan sekali saya saurakin ke orang sedangkan kesalahan ke orang ki banyak otang ki banyak ghibah ki banyak namimah ki banyak matain orang ngerasanin orang kama macam-macam masalah ke orang akhirah kecuba na orang saya salahin saya zalimin sabak da orang nikah tak norok ngelakonin dosa tapi dosa dia bagi ke orang nikah semakin banyak ngelakonin ngane ngaji ka manusia semakin berat ku ning dina kiamat al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah beda zalim se kempang isapora zalim kempang isapora zulmul ibad ila rabbih yakni zalim kabulah dekat Gusti Allah ki kembang isapora tapi beda zalim si tak isapora bi Gusti Allah tak bakal isapora apa jadi zalim dekat makhluk zalim ka manusia apapun bentuk merken cek lah nyala ka orang cek ngerugia ki orang perkara sampian saya rugia ki bi orang mon banyak orang hasut ke sampean, banyak orang benci ke sampean. Nutuaki sampean ini berhasil berarti. Sukses berarti. Sampean mon benar orang sukses tak kira banyak orang hasut. Mon sampean orang biasa ada orang reken ke sampean. Ketika sampean pun beda kesuksesan baik ibadah, ilmu, amal lah, perilaku, akhlak, mulai banyak beda orang hasut. Seberapa kesuksesan sampean, seberapa orang hasut ke sampean. Tambah kebenci orang, berarti orang itu tambah bagus. Kebenci benar karena benci cubaan yakni orang kena tak senang ke orang kena karena apa oh mungkin hukum lurus masalah oh mungkin orang ria cek ngacek dekat barang saya bagus
Sing kebanyak moso orang-orang secuba pada amoso. Nikah zalim de orang lain. Mereka guru sambian. Pada orang hasud. Surah maca doa. Qul a'udzu birabbil falak. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Minta raksa dari hasud orang-orang hasud. Al hasud la yasud. Orang hasud tak mungkin sukses, tak mungkin berhasil. Nah, hasud da orang, dengki ka orang, zalim ka orang. Oh, berat nikah. Tak bekali sapora. Masih sampean lah bejeng sehari 1000 rakaat, 1.000.000 rakaat, king zalim ka orang lain tak bisa, Pak. Nikah kuaku itu mau neng akhirat. Urusan nyabah, urusan seberkaitan bi orang nikah. Pertama kali saya tanya akhirnya urusan dere, yakni semakili dere. Urusan sebi Gusti Allah, ma yata'allaku bihuquqil khaliq. Hak-hak Gusti Allah. Salat saya tanyakin kada. Mun salat mapan kebaben nerok mapan. Bojo nggak mapan, ngicon benar. Ya percuma. Percuma. Artinya kebagusnya percuma ro maksudnya. Kebagusnya dikek kala orang saya salah sambian nikah. Tak buru ke sambian tibi. Oleh karena itu hindaren ngerugiaki orang lain. Mun sambian rugi bi orang lain, tidak lebih dari mah. Setong untung orang ngerugiaki orang lain, ki untungan orang serugiaki. Seman nyaman orang ngerugiaki orang lain, ki lebih nyamanan orang serugiaki. Tak neng tunya, apa boleh neng akhirat. Congo pun orang sebiasanya lah ke orang. Tak kira nyaman Odin. Ngerampasan di noreng, ngalaan di noreng, ngerugia ke orang lain. Cong ngompon cek sampai cek kan anak toron nah. Kan abang tibi letak kena ngerasa aki. Akhirat itu tambah sarah. Cek orang kuaku ibeles, ada setak ibeles. Kefokusnya sampai dia bagi dah orang kuaku. Mun sampai punya asalan ke orang. Nah, mereka nak steteh telok nikah. Pesen telok nikah pertama. Cek sampai matain orang. Nomor 2. Cek sampai ngal-bengal ngelakonin zina. Ben apa semaraki dekah perbuatan zina. Yakni muqaddimatuz zina. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tabu. Wala taqrabuz zina. Innahu fahishatan wa sa'a sabila. Allah ta'ala tabu. Wala taqrabuz zina. Cek mak semak dek. Zina. Allah Ta'ala tak tabu. Wala taznu. Cek zina benih. La taqrabu, la taqrabuna. Cek mak semak ke zina maksudnya muqaddimatuz zina, kenalan bi orang bine. Mun orang bine kenalan bi orang laki. Bengal kenalan, cencian, mare cencian, wis teti ngandung kade naudzubillah. Terus dari mau kade kudu pate. Mun tenten penyakit masyarakat. Nikah hukum Islam nikah. Muqaddimatuz zina cek sampai jaga kapi baikan jabine jaga silakan neku api king apa semaraki perbuatan zina reja semae male aci kake la taqrabu zina cek mak semak ke zina Allah Ta'ala tak ada bu cek azina la taznu enten la taqrabuz zina cek mak semak zina apa semaraki zina cek mak semae innahu fahishatan wa sa'a sabila. Fahisyah ni ya tasa dosa raja. Gusti Allah ada bu fahisyah. Fahisyah ni ya todus ejeretaki. Mungkin orang nyeretaki dosa raja lain lah. Napa? Mungkin ngecok masalah. Coba. Tapi tak fahisyah ingat orang ngazina ni ka. Top-topi orang ngazina ni pak. Dosa raja juga aib. Coba mereka na top-topin sehingga Al-Quran ada bu fahisyatan wa sa'a sabila. Beni kabirotan beni tapi fahisyatan. Ya tasa kabirotan bukan fahisya nika. Coba aib todus keluarga. Saya nomor telok. Yang kita nikah mateen saya pertama azina mohson nikah saya ranjam sampai mate. Nomor 2 yang kita nikah orang saya mateen Islam kelaban sengaja. Nomor telok yakni murtad
keluar dari Islam. Nek kudu pate telok ini. Mun enten cek ngajek iki. Termuga itu ilmu semanfaat. Selamat kabeh dunia akhirat. Amin. Sandi salah ka orang, minta sepura. Sandi utang ka orang, sauren. Mun sampeyan tak mampu, asam aja. Cek sampai mati, tandi rasa tak teronya ora. Perkara bi pangeran tak bakalar nyaur, pentari don mun tak rito ya temu aku wis. Tak bekal napanya mana bebasaki tining Gusti Allah Subhanahu wa taala tusan orang sendi utang nika. Al mayyit maghlulun fi qabrih al mayyitu maghlulun fi qabrihi bidaini la yafukuhu ila qada'u daini. Mayit ni kan yang kuburna kecek bi Gusti Allah. Borgol la yafukuhu illa qada'u daini, tak bisa nucalen dek borgol belenggu setalen bi Gusti Allah kecuali nyerain tanga. Anan sampean mon pelak. Anu apa saya pikir anak? Bungkul le mare. Tegel le beki. Kendaraan le meliaki. Saore tanga apa saya pikir kanggo anak. Cila mereka pianan. Anan le mare abini, anan le mare alake, anan le bungkoe, anan le sepeda montore, terus tanga. Saoren kebe nampa mikir anak. Anan sampean mon praten mon pelak saore. Mon enten. Ngocan tak nora otang engkau takir sa otang. Wah, rohnya warga kuburan. Masih saore kubur sampean. Moro keluar di kuburan pesed ya buru, tak kira ndak. Saya coba cek tambah salah ka orang nih, bahaya nyala ka orang. Mun sampeyan salah sabar. Tinalah ku belis nek ku nang akhirat. Setong untong orang ngakan dunia orang ki untungan saya kakan. Tak bakal rugi. Ekakan dunia nabi orang lain. Justru saya ngakan tak bakal nemu era. La ilaha illallah wa an samurah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سلم عدد معلوماتك ترى الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأقل يا علماء نهضى بالخير نوفى كل شر شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا كرام الشرفاء وعلى الصاب مصابه الغرار
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالد عقاسم والفقيه المقدم جميع سادتنا لبعلوي فخر الوجوه شبوكر بن سالم وكعقل بن سالم قد الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي والإمام النووي والمسيوطي والمزن المالباري ثم يلقد بمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول مفهم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قد بشمس البلاد الحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن زل الهبشي قد بالملك الهبشي وأصول مفهم ثم الرحيق ثم يقول بالبار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب عبد القادر وحجيدة والحبيب صالح وصحامي تنقل الحبيب عبد الله بن عبد القادر والفقيه ثم إلى الحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر والحبيب علي السقا والسقا وأوصل المفرم ثم إلى روحي كي جاسم وزوجتي كي هاشم رافي وزوجتي الجاد باه مهاجر وزوجتي عبد الله زوجتي برن وزوجتي الوالد أحمد خلال عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين أن نتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح عليه فتوح العارفين ويفكر في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم للشر وضير ندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلافنا صالح مثل الجلسة نوينا وعلى من طلبوا طلبنا وعلى من قصد قصد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.